Kwezi wanama watukufu mesilamu wa Komor walio honda nme Komor makatika o sijita mkeinu ano alomonze mwe Komor ni wanama ikao muhea ne madze ya hundunga no wajodunge direkte nu banda banu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi watukufu wa Komor hamande helimjua wakayanga sina sujezi njiswa fiza utrete harumwa emakati ya mwisoyan shabale kakarja wahira trete ngabatingoja sujezi ndo ajina ikao ngizo muhimu waja utsena zitretewa ebengabo par ordre de priorité ngarijou sanari mete à jour ze dossier kao do zalaia hamwiso dans les 24 heures à 48 heures ilirisane wanrua juwe zenongozi jirio yabole oyinu ngasina dossier kao skati prepare dossier yahe hafla ya mbaba lukumani harumwese oyi ye diskuru ya hahe nezambao ilirjerelezo wa Komor na dossier zinji za ka politique shanga mtsawonzi mete de côté rinje harumaye sujet ilo sociali na dezenongo za jiri oskwajana harumwe aeroport Prince Ibrahima iho moroni hahaya ya hema iti ya mze wa hatu mgwajo humrehemu iko banu yaliyo nge haruma rehma maonaija na zahahe ya kaya utembele yao sikwa jana o haruma lebanza lahe aeroport ya Prince Ibrahima iho moroni hahaya hasibabu mkitalifiano fikira baina ya humji ya zalihaniha wakwamba nilambajini na wanahahe ya wazaya humjini iho na ya wazahar mashesu wa shalarenyo wa enshio harma mji wa kwambani ne familia hai bien sûr shawa jau na wanahahe ya wazaya harma mji wa moroni hamrumshe ya mlola iho moroni maguju ikao yambwe origini yahe wa moroni na shomoni harma ye wa shili eba iloli kadzirondo ndondo maskitifu yenda mno ikao mimi wankule suje nunje ni trete njajaba nunje nji focalize harmaze nongo zahe mze watu oi haukara mbari vumbwe zenje mazaho o wafuwa hatu shando kanga manzozi kemfano harmaze nongo njo kwa mbeba nupia na na mifano minjinjo konesa harma ndongo hamada zila zajiri jana ikawe zonga zijiriwa harma mijia hatu shambe se kazisu filme wa Madonna iliritire leson rijuwa ni abiliri kazane harma masuala madziro hamada yala yonde mada hangu ya mado emadabili nge joko dunga harmwe madayino ukatse interpele wabanu juzi ni mrundasi washikomori wanshibonsi juman yaka unambiani nje harmaze suje zinu za husiana nezetahabu za hewa ndurensho ulaya mahususi ulo harmando ola amjoka un peu explicite ineleze suje abili liwandu waeleo kayonge ndeleao sawane suje amando yinu parce que mru wahana interpele ilini njia harmwe sujet ya husiana neze habari za heze procuration hauze mariage surtout harmwe andu ikaonga una couple ijaenda tamakati mru harende hamru mdu hazi halafubo hari yabo wala mzadzenge no wana mfano hadise mzadze mbabande ulo mwade hauye mzadze nde ulo mwade bayo humkinishiha shabo hari balahe ni mdungu tsingwanza yafungie yatsambema na nyaze ndongo shelema uduze ndo jiri zila ngamali za hemruola za josaidi o wana nemrumushe hauzi sede mbaba ne wana ziundi hazirengwa ne serikali ya Ulaya haukaya mruhendengwa nzakene mrumme hauyakene mrumushe hawasuli daraja ya sui hailon zero hawasuli harma daraja yokaya ngujiono kangwa nzenza ho masiwani hensi zenga mali zai hunu shabo hari yabo katsu hanza yafanya ouverture ya hansi zila dhamana zahe zoke nizijohu mhundra hauhe nizijohu uja shaye mrumshe hauye mrume ngujojo kando ndaye ilize ngamali zahe neze muamala zindwa jina zitijondele serikali ya Ulaya hauzendelaze banki lesuala ilo tsambilwa nje banu nilitrete bon wajaba jirizinu zahe maiti yabo encore une fois ngazijoka uja associé ne dossier yowiyo yabo ngasina madambili kao izonga ziruhusiwa mahususu si wa Komor bali si wa Ndurlomonze bengi abo bangu tifanya jundua harmaze nongo zinu sijabanu jerelezane harmaze mada hizo ekaru nrumba wakati ngarjomba mada ya siasa ikakarja hunda ngarjo hanse siasa ya azali ne diskuru yahe
yakauyamba juzibu shini hata usikundwa jina. Izo deze madazani hansi wangu. Waima hukwezi wa Komor, rahane jakatsa ndisa ze madazahangu, ngamtendeni renge taarifa muhimu tsainu. Ya husiana no mjiwa hatu wa Hansambu. Ukaya le 10 mai, le 10 mai, laho mwezi unu ujao, le 29, le 10 mai, laho mwezi ujao inshallah ta'ala borjoka namo, ngaba organize wao baba la journée culturelle. Laho mjiwa hatu wa Hansambu harumwetsanda. Lijokaya o haruma wo mji wa Kashan. Mahala hambao des salles du marché. Zentsabu hozinu. Zambao journée culturelle. Rijua ukabozotu anli sarangu 13h. Haukayangwa una activité zinji. Gabajoka mini majilis. Anabajoka mamna majilisi halila. Wajofanya majilisi shatsala mahu. Hauyona mna chezo boneso. Gabajoka ya exposition. Gabajoka conférence débat, gabajoka nsabuho zawana, gabajoka na twarabu ani ibali ya maartisti wenji na ndongozi njizo kufanya harume esherehini. Ya journée culturelle nuwa musanifu wa hayo hindi. Ya shamashahatu shahumji wa Hansambu shambao ADH, Association pour le développement de Hansambu. Homtsanga ni hoa hao, ne diaspora ya Hansambu. Ikawo yabo ekarivumbwe diaspora Hansambu abongabo ezitswa nande diaspora ya Paris ne diaspora ya Marseille nano walo harumaze province zindwa jina ikawo hokusamanya badzimanesha mashapari sha Hansambu ikawo yemhuwatu zukiwatu Ibrahim Papa ikawo mujo mhana mohata hali ya 2000 njema za hemiji shinde shehitso ashahe shama hunu Paris wazimane biro ya hahe wa mdunga dingoni nano wana wa Hansambu mashababi neshama shahema shababi shahansambu no mkonsi wa Hansambu nele bavu bien sûr wariabo ngaripara nao hasonsi pia le 10 mai rangunda bo 13h uharumaye salle du marché ihokashan rendera himilie haukaya zensabu hozinu omusonifu wa hazo do waha centro scolaire haurambe établissement scolaire wanza wende wa bainishe namna ya hezele koli za Hansambu rijwao kama halahu njizele koli zipuha mahalahu njingabo klasi za tsuti mwandungo oblige wende haruma mijimindwaji wende wasomeye dongwe kao he nafasi ya maisha na wili heze hatwaliza heze ajali zunrowana kazitu faidisha wandu dote plaso wanu enda mahala mahususu kango watiti ebenge heze fikira zinu kao mijiminji ngwa uharumu enzi ya inu. Na zinu mengo nimweze projera johanza ridozu ndarmu miji, shati do tsangamali rendera dolekeza mabaangwe wanawe kansiwe ramahiyo no mvinyo no vurabange na ufanya hila. Sheka wandu rende harumu wa journée culturelle hasibabuka. Wandungo ndo wa hele koli. Hawandungo ndo wa he shindo. Hawandungo ndo wa he lopitali. Ndongo tsazile kaonga zendao harumu investissement. Haukaya lekoli undo mshinzi wa manadamu haukainu de ilmu. Ebenge yabo tsijandu dindejezoka ngamjodore jeye madainu henu siku hatari wasulile dime borjoka namo ye bieke tsingali ngyo diero harmo wandu kawo wajoka hanza wale harmo mijimbali na mbali waje harmo zensabu hozinu sha bien sûr abo Hansambu wao ngono mkonsi wa hao nezebieza hao amande kawaida hemi jipia shasi wandu kawo ngarjoko labonze henu wanzo ya tabaruki yabe bio d'honneur bien sûr gujojoutia shaye tarif ordinaire kawo ikalansizo wandu pia ngandisao diero ketsina mziyo bata benge ngwanzo behemilwero ngojojobea benge abo ngamrejezo journée culturelle ya humji wa hatu wa Hansambu harumwe sandaya ujoko kaya le 10 mai o harumwa wo mji wa Kashan harumaye salle du marché à partir ya 13h ngebidor kabo sonsi pia haukaya ngabo hazizinji za hanswa yabo zansabu humbali nambali rangu jofanya wa sorte aboneso la majilisi ngaba jofanyiwa conférence de banque ngaba joka exposition bien sûr ni wona wandu hansi sahare subaiya zinduze aliyo ngaba joka yansabo zaho wana hatu ngaba joka twarabu tsena ya himilwa ni ma artisti wenji mimi d'ailleurs ngamjo partager abo ye publication nane video
ionesao zenongo izo pia yabo kwezi watukufu na ndere miloa na nyasi wa he association ya he development ya hansambu yambao ADH wazimane diaspora hansambu ya tsanganye miji hansambu hausaindi ya zelekoli za hansambu ziwao hanane zatu wawa za minyi hazilekeziwa bawondo mshinzi watu sonti pia rihimilie mwana nyasi zuki watu mwanzani watu Ibrahim Papa no wana nyawonsi pia nsojo vumba mzima ndensi mzima shatika ukusudi nvumbeshe hitwa shatendea ye biro ya pari wondo pande wu wanama watukufu ngalinjo harumazemada simwambiani banukaya gasina problemu nziro haukaya ngarjo handisa hojilano tangani rambeka luna lillahi wa inna ilahi rajiuna narijilaneho msibani wahele tanga ziro larudile njeza na usikitifu wasatse na nande zajiri jana uharumai aeroport international ya Prince Ibrahima ya Hahaya Moroni hasibabu ya maiti ikaunga mkusudi tsilovu mbale zina itsijwambari vumbu ajau ramba jawa kakarja kansivan ha polemiki shami mema dainu ya mando inu tsitsungua hautsaha na interpele wana wakomor once nane wanura mbao de mavwama na wadini ikao wabaki na nusu ya imani uharumensi ya hatu mambenu kayarifiwa si wakomor mahususi mbajini haswatan do mji wa kwamba ni lambajini rifiwa emroi wae woyimrikao wajau wa mji wa Moroni mahususu domra wa maguju au domra wa irungujani swa mahani ufi wa kemroi halolawe irungujani emze watu oi emrumshahi ambaye mshomoni shomoni ya washili shaha swatan Moroni maguju Moroni daobe ni Moroni irungujani swa mahani esasi bihindi emze watu oi hanshula ya hatende halo la renyo hazawana na mjeni wanawanu hawabali ya waja kwa mbani lambajini hajawalele shehaiho wazalai wahulia iho wafanya ze martaba zao za mesha zao iho hatabango iho ikaonge mkinihoka tena hazaya tena na mwana msheho mjini hunu iho ngwajowa ihanamu hatahali shawa jau tena ya mrumshe wa mswahe ya kahwisa na yeye ikao wanahahe mengoni mwandu wabalie maiti jana usa Moroni doanahe ya wazaya Moroni irungujani wazibane mrumsha hae maiho irungujani wandao wakauhatimisha emze wakao nae umfarikianu hae yabo handa nina ritsanganyere beho mhono atanga uharumaze famizahahe za kwambani lambajini rudiribe hewa jau omhono atanga uharumaze famizae za ho wanahahe ne mrumishe hunu Moroni rungujani nano harumo mji wa Shomoni awashili kao do hapuhe mrumishe ze parti zinzo mbili rambekalu muswiba dizo mgwanza ao mgujo mrehemu ya janleke ze tambu ya zuo na hazuono duniani nane le kafala kaujirijane kezi jirabala ike ila rehmande ya kaumpara obahania liokenge harumaze rehma za Mwenyezi Mungu insha Allah Ta'ala shati janilani handani zenoga ndo raziona ho binadamu wa hatu sina ujani indexe jani ibuna mbendo wa Moroni hauna mbendo wa kwambani shao harumaze nongo izo pia ngabo madhwamana haukanga bo zefami wenyie maiti ya jana ila ngabo wana wahe wa Moroni na zefami wenye maiti la wajao shangabo na dhwamana ya satse na nande serikali ya Komori ya kaho aeroport ikaonge represente wao no wandu wabiriliawe aeroport wanurambao kando wandu wa hifadhi wao tena wajau wakaya nana wajau wa Komori wakahula watsuka wahe difanyi shamaranya no wakaubiro magarini wakahone jana zaila kaudo jusi watarakana hararoketi jo washinda izubu bonsema itiroha ruditse nari kakari shindira hifadhiha haukayabo ila sitara yahe maiti deja jana keja kaya yengebo ndo jiri juma bala zijoka mzino ndondo ndo kabwe maiti hatu ijoka ika haruma uziro ngeba lendo roha bala helikao hamadi zonji wa hamba ngeba numruye faurongo atojoka tendaro ngwaja na mbangu kozo
hena mna mwaka huidisa ila ngamonao ze taratibu za mwanadamu yekana morangu ngena mbandongo hakoza mbaba hano heli abidaju siwa yejuze kama itifariki heli abidi bali wawiyo enamna abidi laziwa enamna abidi jusiwa zerehma za ahenga singo handi sarangu hunu hauone saukaya banusi wandikao ngarubirili yao kojwambo banurjo kahendaro lazi halafu zenongo za jiri jana zila engebala maiti urongwamba ngekozao basi zenongo za kaudisizwae jana za ila nemze wa hatungwajo humrehemu yaka ufanywa zila zenongo kazi jaka nyangu hata ebenge abo handani mimi ngamlaani zenongo naziono aeroporo ya jana ya husiana ne maitila none sokando ngo hamanda zila na badoka wandikao ngabajodoka winji wa imani na uona haya na sibra harmondongo hamanda zila zenongo zila handani mimi ngamone soka ya zila ndongo zijiriwa malapia sindeza jirijana ila handaraka uona harmwe aeroporo ya hatu shema shaka ya he mishindano ya minammo ya heze maiti wa ingu zisho abano ikatsu jiswa abano ingo ndo hulawe katsu henda uharmwe miji ya hatu ngazijiriyo yokabatsi mrubanu njamade mijipi ya shanga wajiriwe makafayanu bahata ngabo zifao komori yabo ulangu tswamba katsu jishwe plasila na mumbe hulabo la kajado jahunieri laulia haubale plasila kana ujauzi wakabano miji ya hatu ngabandu adona plasi za malaho ya dingo zishwa wandu yabonga bandu ikawo jwambo kemruoi kajari kubali wala lebanu jaboko wa plasi za mazari fo mijini wa plasi za hinya shanti piari hanizo mijini so aturi hana plasi bashara parozamba banu hana plasi yaho wafo hawo hata wandu pia shanga bandu ikawo bengo wabalwa wende bala wotsoka ndwamba katsula zwa bandu ruono makafa menji ngamaitibo kozola wahunu zende komori walamba ngondo ya zisho plasino wanawende wamba katsuzishwa banu nguzishwa bala waho wana mabao shabo shinda wajuha taratibu za mji hauza hele da ho ilo wandu wandu isilaha ye mrolazi wa watinokaza nongozirenge hawa ya haju sheza jana zituki ya Mungu zitukoa na Adamu zenongora zona jana yala masikitifu mahu ikawo harumansi ya Kiislamu ketsu bidindongo hamada zila zidungie zidohenda ndio maana narange suje yin njere nganje nendexo kawalona hakido wa moroni haundo wa kwambani watujoka mruha joelwana hai haukaho rungu jani honga mina wandu zangu iho kwamba nilambaji ni tinahamba kwa hondo hazalo wana wa mjomba hangu ya mjomba hangu direkte yani zalawana maiho yabo maleho honsi hangu kwa jamba bukomi mkomori shati jabanu nrengezi nuzike mfano nambe ukahanda ninga mimi ngamlaani haukabanu ye maritilafiano ya kifami yojokaya ya kimji yokaya ya kibavu yokaya harumaze domeni pia bakari chujua banule ozija za maiti shanga wakao wana banuha mpira ngabo wakao wana haplasi za miji za malaho ngabo wakao wana hatahando ola renge dhahabu uwe mrumsheka jakubali ola kubali zende mahakama homaleho pia ngaba transho ndongo emana jana rao na wakao wanduamba hari difan ya kabala mana mimi nsi d'accord no wanduamba bala wakabala shelati domeni ya hao ashe eti domeni yao jenge baka mruha aeroporo hulaka na shononde hakanzare gle kontiena mruanzo mteshononde ngobala wajamba kwa tuzia baila safari ya hao vanubirila aeroporo hindi wokwabo ndo wanada muneze amali zo ndizo wabirili yao yaborangwe sahifadhi makamwangoni haumakara ngomoni maona kafale jiriyo landongo hamanda zila ikaula ndo mwiso watu sonsi pia ikaubidila ngomoni hula ikeze nongozila zintercepte wani zibloke wane wandu wa hifadhi warengele kiesi lila waditowa harmu ambulansi ya moroni rangomoni haukawa sawa konstato kangabo problem ya konfli baina ya kwambani na moroni magu irungujani hasibabu ndemeti inu waiblokera angu bokobo nsiju ngabo ekati ndo wandu walona lejamvi shangasi na wandu wasoma vanu hata haya mjini watojojo ndabala bande barengo wafundaje bala wabwe islaha waonehe haki ya kidini humahaleza nongozi la zabidi zishimie yemaitilende ya zihwa ngesela warandele kiesi lirudi sena li eskortewa ne hifadhata la suloma la abidi lende shawana adamu mesilamu wana wakomori msubutima benga mbirilia wala deja harma mahala jahula vanu na mdojo kaze zoni sensible kaumru kafanya beti zimengoni mwizo ndeza aeroport zila haukahula lo mwendro gesto ojwani kwa majeshi wala wojwa ni kwa amri wafumu
Balwa katira lwenda refanye maandamano ya mbaba lukumano aeroport sirika hambiwa kazi nsizo ni za betizi hauka hunu maleka unga hubiriliwa hunu mala hanzo husoka amani hata wanwaja la webana haukanga wa viozi konsio nga bozijuhao nga bo milliers et de milliers za milioni za nada mwajoba nenu siku. Donc ya aeroport ya Komori benge kaiti ngefezo partine za aeroport za bidizibirli wa hawa ya amani wajeni wakanzaro hebala wakaurijilia wajeni wajahunre konfli labala alego balazingizi wa gari la militari la njabo harima militari walo hulati ngo zunguli ya mahiyo erenga ye wajoka hambasi wanrindi ulando mwango onji ya nolawa yawe ifanya jana ke jafanye hazi yao jabuko kedo ifanya shaharma circumstance amada zila wondo wanrua woche wahandani wabidi haraka walaze konfli ila deja maiti uyotso recuperewa itilotsa husiwe hali ila renda tarona ndwambango ayirwa yao wende hemido ata nsujwa wa joruda ndari yabozeno ngozila mimi handani en tant que mwanamkomoro gankondane namba ukaya zenongozila holiwa hifadhiti wono wala wamba uhari hifadhiti waono bala wajuo kema titilo haruma waono le barangomo na ukaza ambulance za mbajini za kwamba ni zilo adejo monike jaro rishi ya balako do hamba yaborangu masama constato kangabo conflit na mfanye bouclier bala mzingizeye ambulance suamu yehenso moniti rohe maitiba kibala tababu he solution ye solution ke jajo janani haukanyitsi wandu wadini nitsi wandu tranche shanyu wandu fanya ubirilizi wake amani disperse fuluila o amoroni wake hunu o ambajini we miswa hunu mwazingize wa hime mdinde waje madhoamana uka vilikudwa ya para hau mufti ntujwajo ambaje hau watsa hawandu wa imani wa dini wajebala wandu waje wa hadisi hau kamengo mwezanongo na onokabwa fanya irresponsibility mwezanongo zila doka yamru hau noko wandu wa kwenda rengeze maitizila kabajenda hata madhoamana wa huu rabonda anuwaze sindeko te amoroni nsujwe kawa komoni hula sindeko te ambajini nsujwe kawa wakabavuni shansona mashababi wakaushindana ngeno wana warae maiti rowana wahemze wazalo la renyo ne azaluwa kwambani na wanuana he wa moroni irungujani do andu wakabala engene majoni wala waja récupérer maite ni wa maite ni wandu donc yabo il a déjà conflit ka haku parce que wanuma shababi ikawo wo waili sekotezo mbili ya damwika chuha kuko johamba o wana ikawo heni mdungwanzo yaonese pariahe ya dhoamana yabo ikabidi bahanjaba la ikeri wono ekande gendarmerie ekande polisi yekande aende boko ikabala warengele kiesi la hema itilila wali hifadhi waransili tira la mihono nilidozungusi wano lenye siwata ntujua mruhajo shanga swafeli yemaitila kosekuelwa na indinina wandu hamangwa harma ndongo za leadership na makalima maindini kao timambianu kaya ngungu jomre mamla za wangu jema shenge haka namna ya udonye sinyirangu hoki yesini hula hatojoka wamba rangu kangu kozora rangu kojamba ukaka tsujibiwa shatojo hamba mtsuhema itila kautsuha jana donc zenongozila ngarla anio ruonese ukaya zenongozi jirinai ngawa bidio emesajiniwa sili wandu walone hifadhi ya hatu harme aeroport ya haha riwambio kajana waonesa incompetence parce que balela maiti yeba maudubwe ja conflit ndwa jina ya mjina mjiwende hula warenge mru wende wafanya crochage hongwa wanao moni hula yabo wandu walone aeroport ngwa joka huijereji parce que yejo degenere jominya hata aeroport usiki wajo jamruhula ngabondongo hauma joueur wajawa ou je sais pas wajiribaya ho aeroport wandu watushindoka a mesure ya ujere conflit ya ho mjiwa kwamba ni wajana nomra wa magujua ho wana wala hasibabu ndemeti ya mbaba hao na ho akabala wakauziwana hata warenge gari la hao sono gari la endela tsengela tobanwa kemaiti la bloke nshola alkanza alfanya nongo ndini wabae magoba wa bloke wala hula waenjeza de kunyume waenjeze conflit Raniyo wandu jawanu fanya gestion de conflit e kamrende bahanu walo conflit hali wa unokaya wala wandu ikawa wanzo waziengwa o masho wewe bahongo jono kesanya hongi oshoku tumetrize mdure plia habula mdulo na souplesse ujoshinda ya bali etermu zijoka ya namna za usilihisha shamwende bala mwexite ngabwe amba atakanza olaya ne jeshi wala wamba jau e jeshi kwa tsuona le kiesi lilo malati singo sindu hale vura hula na hula lende la milo lendo huwa
kwa jashinda walidunga bala wa disperse fulula wa récupérer les kiesi lila wali taharu ambulance wali bloqué hawali tomsirini wa aeroport hawaru mashumba hula wabuha iderangu ya mshiliano nge wakatula omwe wajoju lokale kiesi likubali wangalendo kwa mbani yabona babuhe majeshi wa walitia haru ambulance ya kijeshi l'escorte watalende kwa mbani hau wali hensi wao ikangale ndomo roni shatu juru l'escorte walibaliwa wakati yote ambulance ya kaubidike ya kwambani hau ya moroni sha ambulance ya kijeshi ibali ya taho malaka henda hau kaya waelewa hau benge ngabu watuyele wa sha omwe maitiwu yotso hifadhi hashaze ngoza jana tisatso no kabondo jiri dega ho aeroporo hula kabajoko ka problemu nziro bakomora ukara kartina wandu waloma kompeta wa ubirili ya hifadhi ya aeroporo na zilamengo mweze mahala sensible harumansi de aéroport bangada beti salama abo aéroport c'est pas normal donc wando pande wahandani na kanzano neseze nongo helizajiri ezakalo abidi ni jahar mwemichi kabula rahane janja harmwe muftora na jau na wandwa wa dini wao na mbokaya zenongozila wa jau kazitsuone sa fierté ya hemi jirazaliwa raishio wanduwa kayabu wakauzinga raedini sina ujabanu njena baka kwa mbalinga nina haka umu irungu janingwa una haki nono gamjobanu nene sokaya na rifanye na mnayokaya vanweza mze watu maja na zilazi bilishaba kide mze wewe ne mzaze wewe ne shababi wewe rekanga we komori rekanga we manga zanongozine kamdungu fanyondongo mrudo fanya no jeshelea eturo ya hari Okaza nongozinu pia ngizo na mwiso nada asisonti pia. Donc ukejabili wake rejuissance yani kabajabili wake mfereshe yani haufuraha ya heza nongozile heli za ajiri wizo. Gebidiyo mriaji metala plasi ya hemaiti ya tuyako kiesi ni hula no walezi wana razaya wakahona zila aferi jaila non seul même rola safari keza hezende ola bahamwe mrenga obani alala bongoka mweranindi okonde kinyume yeye nde ya hansi zo amali ndaruhu duniani kao izonde zabili zimbirilie humko kaburini hahe demruo yeka haka na amali ya zihansi duniani nezozi definisewa yabonde kahawa hamsihiri de kaka utowa zaka de zenjema ya renda zijo umombe la dua zikeshifa shahizo izo kao zo vumbula ezakalu abiri de ilmu ya hemruo ikawe ye maiti yatu inubangari vumbao zenjema zahahe hamba yemengo ni mo wandu wakaudoba lo wandu harimale garilahe no adola moroniwe hijai wabalo safumbuni wakati huo rabwe jaka msira juma kwamba ni wedawe swale juma irudia wabalae hanao ngere jai morona harimwe makazi ya hai a 1981 yemengo ni mwandu wa Tanzania wa msiri wa juma wa kwambani hawonesiwa ka yemengo ni mwandu wa kahanzedi ni ndondo yabomru hamando ikajamerite ikamjanga mvumbao zenje mazahe ya wasilishwa harmo mfio amenda zilazokaya wongu ya mhitari ya mkubali endo ya mnikeze njema afanya duniani mengoni mweze njema zahe afanya dizo ukahaka mengoni mwandu wa hansi msihiri wa uja umwambe edua halafu mwende make ya mke wazere kando walo moronde kando walo ihore kanda imo wandu wa unendongo hamanda zilazi jira halafu wandu wa bakuka hamabala wandu wa kaharma fierto kalando wa shida lando wa tsushinda lando wa ganya latido wa ganya nono rekanga bo wahunda rekaka batsu wahunda sha mengoni mweza amali zahe ya zehansi na zimbirilie ya ilmu ya hahe ikaika ya dine ikaika ya ustaarabu izo mengoni mweze nongwe kao bidizi mbirilia ukahitawa na adamo zitwani ya bwezo bazonga zendo zani kwa wandu jina ilandro abiriliane wala we harma ujinga haukaba na teshizungu shinu shojo utowa ujinga jedini shezara arude za muhimu wakazambilo kaya nekaha kahansi wanahun duniani wano wane kangwa hansi wawo mathalani wajewa kwa harma dini shawake harma upotefu yabode kinyume ngwa rudende wazidishe mbaba harma tabu njamba yonde kailono wana hatu wao nono amanzoni mwambie ni iliri sulihisho wana haukame ngoni mwe esheki yafanyi hajana ibala kamsujo kabaho wanahi yamba wazalarenyo waisho kwa mbani nimna manamshe manahi ya mza kwa mbani no wanahi ya wazamoro ni rungu jani yebala kamsono kaba bende wa kriye ha konflie kama thalani choka ya bakar tsujua mathalani hale kwa jakwele wana ukauhitalifiana shabala ndo banu yabidi wanzane haukamsas emzeha sahabiri abodo banu anrutsahana wakebazima weshiliane warwaliane dekanga bo shuhula ubaja wafati shaho kabaje nongo hamada zila wonsi ngo msibani wardi waje wajunde bala tsena haruma konfli
halafu wandu wabidike risanganye sonsi pia riwanzani seri wasulihishe ruhunde isila haya hao ili waje wonsi waboshele mbaba hao kaburini ikamtsono kela nziro wanahe mathalani wa Rungujani ho balema iti mbaba hao wajondo kwa jaka mboshela kaburini ikamtsono kaba wambajini ba wakwambani jomkino ilati fierte ho kawake kwa ono wananyao waboshela mbaba hao kaburini wajuha watu ala wazima hali wajoka ufanya ndaru yeshenda ya 40 zanogor kufanya zonsi ijoka ijisenge balango wazima rekema itiji Rungujani wajaza wa mzishaho Rungujani rekanda bwenda zishwa kwambani shaye akhalabu ya joka ijibiza mze wa hao haukayo mengo ni mwezi amali ya zihansi duniani ndabo yondrawana na banu sidotoka mramba honruwana awarudi waonesi waka maislamu wajodomo mbadu wanomweshelea alaba bende wafanya divergence bala ilatinongo ido nyangu naboti kanzaneleze ukaya zila kazi jaonesa ibili wandu walona imane makati ya narme miji waze wahatu rekawa milanansi rekawa dini nana wandu waduhazi wa ilmu zindwa jina zafani wanuho mruamba hasomo tsindo kange na diplomu ya jawu hauye dini mjawe tswani de imani kabilikeze nogozila kabla rejaje decision kali rengwa libeha kwambani wandu washindi wa parswa nahe wa moroni nemrumshe wawasulihisha wahundunzia wakubaliana haradhia mo wahundu namna ya uelewa wakaa mafundi wende waono wandu wala ani wanahe washindi wabali wa hata kelke swaze tabuazona waelewa hata wende waboshela mbaba ukaburini hawengeli kiesi likahenda moroni zifanywa para ino wa kwambani sheheli rafanya ila maiti lazila amali za dunia ninda ndo wana azaya kajaombe au kasilishwa bala halafu ana latsa wala baha wende wa disperser wa harma jojo hamba mafitna na ndongozi njiri juawe kimiji ne za influence ne zaka hambaru mazenyi dozi la ne jau c'est pas une réjouissance harma mruha mandami ikaonga monokaya halal hakika zenongo kasjajerewa sinde miji kujambo wandu wa serikali wa kavala hawe maranya wakaubira wakauona zila washinda wazirambua ikabidike wazia kabidike wazia magari wahundu islahi maiti lake jabidi renge wakati mwinji shindi fanya ikawa sulule masihu ila maiti abidi ziwa jioni ikawa sulimbajine masihu si haki ebenge mimi tsika ujani mwambie nukaya zenongozi nunsuba wanuha haki haunde nsiwani wanunga sina ankli gari juao zenongozi ye kompleksi ilo balahiti ikale ndo pose problematiki ya hadisila mimi nga mchoma mbali ndongo mbili wa Komori amjomnikani hadisi mbili za ajiri ya hadisi ya handani timambani hale ukaya ngabo mru ya fariki Faransa bani ya zishwa Faransa bani wende wakaya hitalifiano waho mjiwa hao iho wakafamia hahe wakaushindana na wandu harefami watsimbuli wa ukaya kamjashida mwabahizema iti ya hanyu ya jazishwa Komori nitsi wandu rongo wa vahefami waziona haya wajari wakanzaji wajundwe maiti yao hunu Faransa baada maha imru ya hafata bakeziba haruwazite harmakie si hauntsujwa sasha untsundini wambale ya Sekomora rende ya zishwa hiho no wajibu wala wawambioka kwa jashindo bahizema itahao mufti Ali Muhammad Kasim Marseille hazamba banu wakolani hakutahadharisha ukazelongozo sifanyihe nsujwa zifanyiha nsujwa kazi jafanyiha zomengo ni mweze nongona nzonima benuka mkomorina complex iho ya bidi afanye yeka fanya yeto jua kati ya tubida afanye hanza yafanye yeka hambiloka kujabaizeme taweke munyiwende ya tsobaka twanza yende problemu hindi haweke zo ndizo zaumba paske banu si mwanadamu ngwambwende yafanya shezo ndrabu yezinji mwanadamu tsinde ufanye zamba banu ni mafundi banu si hojo kamraza lo ansuji na waza lo afumbu na umbeni hauma la fulani dabo yakari juhanga sina ankli ruzisa eti za Rwanda uzalwa moroni holopital shawe mtsujini huzalwa mwali mzazaho akayu hakaufanya hazi huzalwa iho shawe mala fulani weshinda hujua shaye hufango joko juaji tokuzanongozi nupia banungabo Amerika uwe hamba wende wafanya shaizo ndabo relezi wanowandu warisome dini waritafrisiza ze hadisi wamba ukaya lebukula haho iloli twanziwe namna ahu ya mweshi duniani piato jolao balate kahu ya mrini hufu ila si circonstance ka wende wajozo mrini wajichilili ya kwa kujajoha mrini ujichilile ufe balato wajisiside yongo ambozila shangabo nongo kaoze mfio zaho zoza nziwa kabo manada mikao ya ujojifanyia kahu sojo kanga manzondolewa Yoshua ya hao kahu sojo kanga wanzofanya dongo fulani shabano ato wandu asheri walolao wandu wamewa mlolaoni wengo jojo hambati tsungo mrume shazila nrabo
hutsaheni ya shamgu haisedia shawa numrujo tsungwa mrumsha no hende hado laula atuka ufikiri hautsungwa mrume honde huni kwa ula watuka humfikiri hata heze nongo pia wetso jorhanele gari laho la gari walule sa ila lilona zelongo pia kwamba balanga una gari lilo haruma jinma yo kalirohe honde hure manana bahanu zihisa ewola ndawe we hufanyo kangwe ndondo donc banunga bondongo o mlalo wa hemze woyi o harumo mji wa kwamba ni lambajini ngamina yakinu kahula ndo mahala Mwenyezi Mungu atsawo kangu jokolala yabo wa kwamba alikuwa jashinda wana wa moroni Mwenyezi Mungu ndiye afanya amri yahe shaika utsabu samina mmoye halila jabo kuoba henge hakano kangula lwaho herungu jani kabati mndu kwamba nina wajuhe hamji hata wajoka washindiwa ziyeja na zaila itsendeho herungu jani zilande zaungwa vanu nganzoma na adamu yado de manambe mafundi wanu na doja vanu welezandro wadobe niwaze kweli baba ngotsona mrafanya ndongo banu hajijusi za makurunu ndambe ulandaye ulatsindaye baba lukuma nengeza nongo zafanu zilazikazo kalenda desenfio zahe yo atabenga tsomremambe yatsojoka hafumba mahafu kujamba shononde shaya mbatsinde nswila ebenge bano maguru nundu ya jusawo ko ni mrawo ko ni fanyo jawo bali banu sojojola labo tasira mlo kasefini hauzi la zonda mzaze juzi ya hawa balamba balu kumana sojojo kwa lawe jabo ko manadamu sojojo kwa la hafu c'est des choses qui arrivent si so kana mwana mshaha tu aka faransa banu asiza ngujo mrema mlazwani ba jema hasivolo volo afanye kursu zahe hatso hazaibo posto banu ya volovolo hatso huwa zanongozi sizaya abo badondolo hospital kajabala sinyawado samoroni wumri ya kaulaya ya kanemesha ya kaindinene mrumahe Mwenyezi Mungu ndafanyezi ya wotso jwawisha mramba mdaloba nivumwe honenda mwana humundu hafu naturellement donc banu nganzoma na adamu ya tsido jini ka ujijibili ya okaya zenongozi nuola ndami bati shandu jana harumaze video zila kwamba nirishindi Mwenyezi Mungu ndiye yashinda haukahula ndiho ya hamba halafuni njiyeneleze mbabi tena ukabanu na mkera vile leo ndongo baba numkomori ngena complex selezea hemru wa heziba yanda ya rie fami yahe wenda watsimbuli wa komoruka kwa jashindo baizema iti wenda wakaushindana vahefami wa baba bangaridora jundo le kaburi Faransa rijermone senukar jo shindar jeni lokomori hai yabo kozilali zomgwa hanza yabo manadamu ngena wakatika watange bido ankli fanya hazimara majana matsana haukabwe ka uprovokwa hizo wende hujusale kaburi huja hudzihe mfuwazi bakomori huruduhe milwabo joni tena hamba azindwa jina engojo ka ufanya ndazi buru nsindazi ukoma nadamu ekangwa nzo ajuswa moyo de sayo wiyo isufutso kubaluka mju homo hapo se fini donc ngabodongoza bili za tena zaone si harma za ferizin si jabanu tsimwelezani nyumeni ba uka bwaka maiti ya Mali na maiti ya Senegal ye maiti ya Mali wa Senegali wanja wende warenge maiti ya Mali webala wende Senegali wende wadzihi baho Senegali wendo anza wa Mali wendo jawatsa he maiti ya hao wahundu yelo bala ya Senegal shabale lese wasuli Senegal ya Mali heureusement Senegali wala washari atimwambia nizoate video yo tulaba no wenye maiti wa jabanu wakaute mwanye yemzazahe yemrumshahe no wana wakaute mwanye aferi yo tsiyamba banu na mweshele ijiri hari malo pitali hunu ikaonga mwananyasi ya kufanyazi ho hambela pitali yo wa Mali wa iranganya haukabala roa na wahe ola msenegali wende wambari wa konfie ye point funèbre ndo akaufanya zenongo pia hata ya kohosa wambari yende ya tsohosa na bala hoso ye Mali harenga mtaru male kiesi baho Senegali wabali ya kwa ajabuwa wenza Senegali wende wadzihi shemba bahati lokai ho ari wangu watungozi hane makiesi kwa tuto wemfu bahewanu wa Mali waroha wende waho sema iti hao wende wabuwa wahundu ila tide maiti ya hao wabeho wale foto Senegali wende wamba wende wahatu wakaula wakatulare l'hôpital irati jindine ministre de la justice inatijandu indini procureur wafanye makarata sata ye maitieur ditsawa ende ya tolwa Senegal yibali weje Faransa wajiwarenge ya Senegal waibehe warenge ya Mali wabale wende izondo ngwe kaotsa izonga zijiriyo ho mahala pia hata Komori tsamilo kaba parodi wa mzungu watsobe wa mzungu wakaba nze maitizila zoenda makoli yunufuara harmo ya avion mlukazi wono simpaka masuli haya yanziwe isimu onele kiesura mbuwe donc banunga nzoma na Adamu yeleoke mina moya Mwenyezi Mungu duniani yoka batima na Adamu joka uloji registre surtout kazi harma dongo za hufa zila mgunde tsingojere wae chena ngoma ndo atai jaise yoka batima na Adamu buharibala ujoji registre bahate madaktari no kelera ija oko ashindi wojo hamboka ngo jo faneveri yeto jo afenso akume ngo jo fo shawo yeto jo hafuleo
haukawa la kwati na kontroli wongo na rongozi lo apara wajinika utsanzi wa hao shere yalitengwa joka kwati na saya kwati na nyora yabo izo nizo nanzo nje waja uharumazi nzaji haukalmeze tension ye mkomoritse na yaelewe shelezi jao watike mkomori ujoparo jirejisa harumadongo za maiti hajinika jumba lokaya valamide na afanya jao harumwe maiti la kabati gojo fanya heni zofanya atasheho mgu ya hamba hasa hamba yebano ataborwere nrume banume minga mjuwe shikomorisha hatu mahususu nga sina mabavu hamadele bavula mbajini ama mabavu fulani mima mtojo ambo mra wahangu wa jomba hatu wa baba hatu wo nruwa mrani ndono jufuju hani mru jonsujini wela waho jumani fuare jai mohanduza wajiwari laulie wanana shwa hatu se hazi zao pia wa kesi nao gabandikao handuza mru yose sakre donc kubanungari juwa we heli kwambi wa wajomba wambaji nuka mrutsa waro mru hicho kadezwa na mjomba hai hapo ngari juwa kaba hawandika wa hane fierte hiyo kabandika o si uona wanduwa fabanu abo mpaka mri abaliwa na balahulo la mjifulani shango beho hahonde wa ohanyonde wadziwa hohanyu omjini hanyu yonde inji komoro lukabe wahula ya lola lukabe wahula lono wana yinji mrutsobe wahula ikaondo yazaliwa na banusila ula wazaliwa ndiho ikaonga unazefani shabane kade hali wando nja jodo zishwa moroni hakando wanzi wazalwa el maruf shari hane namna ya hatu hiyo ikawa hiyo namna ya kumkonsi wa shikomori shayo kejaja tiharuma dini tiharuma mfano haukekale ndo anzarenge mfano jotende renge wa henabi na mtume hazalwa maka Allahumma salli wa sallim alayhi shahadishwa Madina ukeho yafia boya kauroha makaya se Madina hakodo nda hele dingo noone sokaka jadwaza maka sheho yafia ndiho yazishiwa yakwekale ndo anzarunge mfano yabatanga bantu wengi watujodoro ha Faransa banu shangabu mafundu amba kekensi keti ya Kiislamu yoti ya khalabu yoti nje mabadeka ngabo condition tazila hamadu wakati wa he corona hamade mrutsina ndumbahiza hamadu ambeka mdunge na denezi njila adhimazi libe noyala lebala ngabo circonstance kaonga ziruhusio mruola la zoarmenti la kikafiri shekaze mwa yeza urepatrie lo abiharmenti ya hengizo nazifanyiwa abaze henda sindongo za mwishiriano za bakiao yekale we inuye mfu yemu mjini fulani no watsa wawe shiriano ka anedea la lemoroni be hondo halalo wana wakaumangalaha mwisomfano hadis hauyemrumsha joka unjawe dani hondo hafanya jao yabo wele wana ikawa mbao wanawamba anedea la doha mzaza ya mzaya harumwe mji wa haye sisi ngarjodo nda ihore waona iso handu jahu shiriana she konflinu uyonge dingo tino ashime makati ni wandundasi sekine pabo donc usinor jokari wono mifano minji yode manazona bokaba nusi sirabaki yununa mna mwishiliano kaharu mase communauté kao wahana mahususi yao ya sharia de societe ya Komori sindo andua sichera hana exception ikawa tezambar medini sito transforme rambe zari jibia ye mifano nga mona wandu wadunga zali o mafundi wadini woto jawrenga aya wa tafsiri no wajibi zazali bas na balanga bozilonziro zabilizele ziwa ngwajuawo kamria rahitwa mrujawu no zenongozo pyotso jenda wakati waziransi wadungu zindwachi ebenga de mana kanza mwambie nuka na tafadhali baba nu mono zenongozino heli zijiri watike mrubanu hajaji rejisa armandongo zenongozila zibiri harma hawanziro hawaika onge bilio sirabaki zikemfano sishiri wonata wandu wahafa mahala yimona mijini plus yo plus tizaba banu karswanza azishwa banu garanzwa azishwa banu hatanga boko hamba wikaja kautsanga harimwe wo mji katsudishwe majama mji wo ikaja kaujwale daho habari katsuja hunu balate tojo mkini hamba ngondo hawe ndamba katsuhenda isojo mkini hamba ke wanana shwahe bale wambe yaka manga kaja parori jo habari yeka riji katsujo daho ni hunu yabe wandu zai hundu ajawabe homsirin direct izo pianga jojo azilojiri shezo revite hindi harimwe zenongozaja na rilaani ritsahe harmwando abirili yao yensia haturekana nzari kakarjanza gwejeja zila maudu na mwintervene mdengele kiesi yedini jele zengele kiesi litolwa yabo hau isila hila wane kimwishiliano ngele kiesi litolwa bala haukabo maudu ngabajoka maitizi chodoro hahaha zezubabonsi yabo ruhundu auritso yabo risitiri haurimenye zenongoza jana zijanziro na mimi ngamtsaho hakini ya mgu wake mafundi zenongozila sidai zabidi wanuadone dari iftari wajuhe de zenongoza jirijana za kwambani na moroni hemaitila na wajuhe wende kwambani wajuhe wende moroni wabuhe isula hilarangu ya hoa na wala
haukemza olakana hunda za amali za duniani na bongeni hizo haza wana wa ilila renyo haza mna mwanamshe kwambani haza wana msujwanga bimoroni wanaopia weka wazima kabomba baha wala landro hauka hizo sonsi pia rajo hanza ziri hunde maude ala halele hizo ndizo rajo anzo wanda jinaziwa hunde mtihensi mbaba ola yebala nyinyi ngampikiruka sisi wandu wa kwamba nilambajini wanama no wandu wa moroni rungujani na andini ngampikiruka ala lakolinga sifura hanukari henso wana wa moroni wala warangupari hau Marseille wa balamaiti wasa komori hata hotsenda bokaburi juhamba bawo watsuhenda yenga nyira dukako wanahe wa kwambani wabideka wakana hitalifiana ukabajaka wakahushizano wananyao wajundoka ko lingo una fiertoka wadzimbaba hawa tsino wananyao ngabo mruono sema ngo isona kujana yasiuha haukaizo mimi na tujojibi wale wana hangu na waza nsujini naona bo Mwenyezi Mungu ni wazentsawe ni daho kaundo loleo ukama udunga bajojiri ndongo rekanje marekambi nono wanangu wao lewe inuno nowe shiliane maudu bande bwajiri confiance babu kaya balance na kaureje tsena mfano hadisi showa nangu ngondo wake balazila ngamali na jojibi wanela la wanu liondo wao nandro wahundi harma dispersion halafu wa yondongo ya wakati wanaongwa jorda pashe wajehunu waje wake kwa jima udu ye tahati mambaba hongo ipreparo je wazimu shande kimeni jonwe mananya adona mabala hono adui yotsi haki na wajuhe maula maharaka wanjie ze famizila zombili rangu babu heisa isilaha wawelezo kazilandi zo mgwa hanza ndo kemru langu la lobahanu fulani shawala tsido wako mbali tsido washinda no olamungu engemgu kajakanza zila banunga bafanyu hajalizi njimonziani watsochoto handonzani holede la hawe wakoze yabo jwamba wahundu yabo wa joritsa namberi wapiza na balazila pia ola Mungu donc unamfanya jitihadi zenongozi lazi hunde namna isilaha wanawala yamrumshewa hembaba wola yarejeilwa yatsahaswa maha yaeleziwa banga mjokaya la dhima sisi heni mdu nachojime tala plasi ya hemananya aoneze nongo zaho wana wa moronine mrumshahe wazisubisira ngujana atawaje wasubi yaoneze nongo zaheze nongo zanza zitilwa fitna zaho wanahe wa kwamba nilambajini na uyawazala renyualo kwamba nataleo si haki ridzihi karjajojo bakina maitibo jurdo hadisi ila maiti ya jotahayari shanga mjokaya nganzomde mwatsa heze amali za hembaba wola ya hundeze ajiri za hahi ya hundeneze amali za dunia nado anahe wala hakaya kamchujua mimi ntsiba nundo ambewa mbahizando yo wako mwangalando yo watsuko mwangalando zilandizo na hamba zila pia zilanongwe kawo Mwenyezi Mungu azihansi na banu mtsidi wazo kwa walando wana thawa hembaba wola walando wajoka hona na mbeboni ndo wana wa mbaba mzima wala walando wandika ongo one decision final ndo hishilia na ukabano mbongo maneno complex do kange na wana kwambani ngena wana moroni yabo wandu wao heni wandu yabo ngo na idhni ya amri ya ujoshiliana shayonde kandu ngo wazima shazila za ajilizila karjajo linda consequences so sida zila wandu alomala honido wendo shinda na ho honda hubini ya moroni heni wakati mjwa henda ho tribunal ya moroni nitojonda mahunde wala wandu wa mbaba mzima mzaze mzima ndo washinda na oze malaho wala wandu wa fami nzima ndo washinda na oze plasi wala mdu mena mdu mshedo washitakia na washinda nao izo nongo sonsi pia rizijua ukaza aferi za conflit d'intérêt izo zilende ajali hasibabu hindiniri la waze imani ngasina wandu reka majirani reka wandu wafami reka wandu huze wandu lo warende ajali watawe ze nkuni wetsotseye mirelo harmwe malaho do manara ngula ya takomori watsandu weshiliza nao evengele swala lila ngamhabili kwezi kadhil qudwa ya maulama wananyasi hata fundisedi Haruna le swala linu wananyu na munde islaha ya hoa na wa moroni ngamjoka c'est pas facile ko shinda ndua jeno ngo hamada zila sheke imani ya hoa na ole bakimbabi na ho shele banu mzee wa hoya liyo sijua babu islaha ukaya zilandi zongu ya hanza kabati ya shinda afanya zindo ajina izo ndabo izo andu akahamba balari renge karjarenga enge moroni rungujani rijuwao wana werungujani enge wakahanza wa bloke naitila yo tout de suite rambilo kari si wono wakati wakauziha waboshela lukumani marahaba nesufejiha dukaya wondo wa facilite izonrume rijohamba ukabese izonrume senda zafanya ndongo na wakamba mbesengo azifanya unsujwa pour quel intérêt au quelle relation shaka wawe kaka zandira zombo halila kwa jajo shinda fanya halila na oho zifanya wazifanya tari wazifanya nai haukabo lukumani wakana amrio shinda ulibehe kwa bani mfano hadisi kuchojokana amri banguli hifadhili tido baladewe halila hatemaiti ya jokero habala isibonsi hauyiwu uko ikana riski huwa
C'est pas évident tout ça. Donc ukwezi hautsahansire nge wakati mwingi. Ntoka hanzani mweleze nukaya na rejei. Mrati paro kubali waja mrubani. Hamba mrukabala zenongozila se a sa propre volonté. Badi mru ya dhumani ya yarende nai. Shaye maiti mnyezi mgu ya itariwae. Ya ye hansi zanoma halejo kolada. Karna hambe sukusuila manada mukaja ikreye. Shekande namna ya hezemfi yonobanu wolala. Yobati ke mrubanu hajabanu hajirejiso kaende afanya zila. No. Mbabi yoti defie. Gasina wazewa hatu banuarume korona. Mababako. Waisirikali waja wafa faransa banu wazishwa banu. Na abori wono waka ya avyon banu. Weya kwenda noma mufti mbaya hatu osalimani. Waharengwa abanu hajat private abe hakomora kwende hansiwa. Hasibabu waka pani ya nrongo nanga monao bomungu ya kanza mbehe amjusi za avyo hata mbehe hakomora. Ya wata wanu wahuanu. Wala wafabanu maministri na wala wakabanu. Nge wakana mna yokaibili kewende komori. Watsojo kabarangwa jet free wa balata komori. Sheshari ya shafaransa mnyezi mgwa hansi afanya mitanya hokaya. Wakatundu wakatuenda ungola loha rumensini. Na wenji walona mali. Wahansu kawe fangwa joba hiziwa watuba hiziwa. Harotari, handongo zinji, hambade za tuka uhaz, ajali zito uruhusuye mraba hiziwa. Donc ubanunga bo circonstances kawe izo manada mweti de contrôler. Na mdoku balili la kalma rimwa mbokaya, l'homme propose, Dieu dispose. Izo nongo kaungi zore yeri nga zinshio. Izo manada mwambole wezo sidesfanshio maudu na yonga nzo mrado kubali. Ebenge kwezi watukufu. Tikanzanje ni kalme mbabi ze tension. Des uns et des autres na mbukaya à la ligne. Ngamtsaho ilili tijojali jirepete maudu. Wasane wajuhe mavomana. Yesirikali wajau wanruwa kwa aeroporo jana. Na wenterpelewa benge tambilo katiyo. Walamba lukumani nestejia dondo nyile jeishi. Do wako facilite zenogozila. Shana wardi wake NC wafanye raporo wataho wanruwa kwa aeroporo jana. Bako waja facilite security ya kao aeroporo. Zila sinongoza ufanya harumale go bala mchana ulawa wa aeroporo. Nonziani ye pare blokewa. Wala kwa jarwa mbate, kwa jarwa mhogo ila tivalizi, shamaiti, harumati ya kislamu, ya pochi yabu. Kwezi watukufu, ngamzio harumai suje inu, ni akompanye suje abili njoja uzia. Suje abili nge jirelie yone suje inu. Haukayatsa interpelewa, nga sina sihunne ban, selezi wauka bolto, ibidi ureleze mbabi, hauone suwa komoro, suje ilo muhimu na ndo mkonsi wa hoa ndu rilo mangabani. Rilo harumazendo ola za kiislamu. Ngabozito za kizungu shande kiislamu. Rijori kaba nuridunga na hamaha. Wade koti na mrundu hazi koti na mnejana. Ye mzima hende haremeshe hange na wade. Rekande mruma unde mrumushe. Na balanga bolezo bavuni. Ye mrola hako tizebon sijubanu. Nge na amali zilo haruma banki. Nge na mfano nyumba ya hula ya. Nge na gari nge na jau. Reka mruma umrumushe. Ye mrola bahi mgwenda mtahayari hamrenge. Zenga malizile sirikali ya ulawa renge. Na bala mrunge na wanawajuka wazirifi. Hauhaka retretir kakari parisa. Mruyanga lowa na yangaleza baki. Hasibabu indini badaye kajaka hanzasa nongozile mrumshazi juwe. Hawe mrumazi juwe. Bango no hama balazila nongoza. Hawe kaka tubesho handuhuzi abo baki. Rongo yoyo kweli nge insurance juwa. Rongo hiyo nga insurance juwa. Gabo azazaha tuwa nasho atuwa sufreyo. Na nrwa umoma la honi wale mauni mbade banu wakana wahana unosi hahata. Nyezi mgwajare ngezi yahe wende wadwe shaze nongo zao kabala wakana mbendu fulani banki. Haubala waparo hula studio ngyo mala fulani. Ye sirikali wanjabu warenga we banki bahi. Mrwatsa ihano wanahuna dohano siha. Hate nyumba makati mgungu toolwa. Haumru msheba hengu kona mbandongo banu balange na mitsango bavuninge na jau hendata harende hamwade hauwajili circumstances za hafla basi wanadamu bahi mraju haka jibale mru mshaka joda hon hudesha ndro jore melo mwangu ambabala kaumunya balanga si jau haubala kana ndongo jau mrende tsahaba nukuno jau irenga zenongo zozi janziro yabo hizo ngazi ja sosiona zinu za jirizini haukoa na wala wambajini na moroni wala ndo wandu wabidi walibeze dene zamba bahao yabo wala de manamba kaladwa kama priorito kansuwa hadisi wasulishiwa wajona mna wadzihomba baha wa mkafani yabo hizo ngizo wa madasini ebengenga mjon tafadhali nimwambie nukarija harumwansi rijeli some ustaarabu shakar jajara ncheze ujinga hununga mwanao harumaze divorce za kizungu andu partajate masutu wandu tsofanya anizoka sawa
ekanga nyina mailiwo ingure ngolezima o yarengelezima ekamulo nyubanga muzao ingure ngwe party no arenge mbabinu hauwe ingure ngwe nyumba ado kaya ya dola mburse woyi izo pia zomkini haba nwaunda ramba sime Islam yezi jaje mesilamu wa Komori rilo harumansi hamada hu mfaransa laro enyo mtsamba zensi kawo wa Komori ngwao mrumshengo ndo halo ladena mrume kwatsi haruma uzungu parce que kanga ni haruma uzungu yo garanti akaba ngo mjom definisani ndongo mbiliba shamwele zenzi marangu halafule wa mrume ngundu hona na mafelete ke balangu tso banda za hula balange namna mtsango hula shemru mshatsi jue balaho lugari habe sho handu huzengilo moroni ngali zungulia unsu jini au je sais pas shabala mndu mshangu jokonda adambo afitino kabana mndu majana nruhunu balange namna fulani shabala katwanze mndu mshajue huronde hazino dore mani malezi nongozisa ya mndu mshaho baize nongozila rezaka hunu rezilo hula na balanga una mlima wawana wa mhansi za bala ubenge mzima shaya joka hundu toma halelwa yabo mndu mnobanu wala langa umakini yabo hundu ndi zemalizaho ziko banki kujanziha assurance okaya mwana vanata ngabo kwata famiwo kwa wanika shaba ya serikali yola ilezi ndu hizo bahi jujaha zubu halize malizaho arenge magara arenge zindu zao miwo nabano aruma reportage ngabo wazungu hunu ngwafao ngwakona milioni bodo ndabwetsa ha oritie ani wohenda ata walanse wapiblia hata batotsa hamraja aritize malizahe zila ekemdu kajaji manifeste bahi ze maliza ngwane serikali donc wabonga bandu akomori walwe heliyo si haki rekanda we mrume rekanda we mrumshi wosila mwatu ngo exige yo deja panuze kontra za mariage hindi ye mzungu hansuka ya heni wakati nafanya mariage civili bana nendola meri na dole mrumshangu hoyi basi benge mrumshangu ajabwe portemone yangu arengerali jana balaka jahiba na mwendeba mjotsa article njani msomeni ndio armwe code penali mima atensuna ka Somalia armwe shari nyatishanga tsamba efundu kambendi ni mrumshangu ngubwe portemone yangu batsino nambia unibwe ya henrengeke ambawi shanganyi anunyo civil msamfanya mariage yabwe shaho shaho ilande mane kawo kemdu menge na dene hajaha hitariwa hafariki makati yabowe mwanamshe wenda urambursede ne ila badeke tsoka honde ba kutina zemwaye ngamswami hilwao soman zojo ujiraba he mwanamshe hakana dene mrumshaja hafuye mrumende ulibu haukendi msamfanya dola ya kimanga yabwe shaho njaka mbe hali yelo andro ashende adobwe mikoba hondo mewerenga iloti fitna hawo mrume ba hende adobwe mkoba mrum shamba bolta babala ngabo article sisinga sina osila minga mdongo he termu ya shizungu bolwar matsi ya kizungu shayo ngabo ya adabu ya mrume ukaya mrume kadwa nzo komezi nduza hemrum shahi watina idni zourisa honda adofuye mrumshe jabo ko mrumshe ba yekana namna hiyo hautsaha rihishimila adabu na ulana namna ukaritsika harma taabu ikawe zinjizo ndezi jiroleo dwadi ngobeza haraka mna helo labwe telefonaon haraka ngamo ndo jao lende afanye jao zenongozozo jao jira arman rashe banu na ndwaume na hiyo ketsu ni kaadabu ketsu zalisaze dola zenda hule huwa na ndongo atitu wa jundu wao shamso kanzani mwene senuka izono ngwe kaonga zone si wao donc utsanzanje ni mwambie ni banu heisimunuka wanduna fanya ze procuration mruna sane ekakati haruma mariage civil bonsi juban mrueka habwe konti ya hahi genemna konte parni wahe mruna twanzi habengende mwana rekande mtitire kande mhu noze malizaho ya la halele hiyo hawezi jonda zijiri dharura itsabaze malizaho kazitsunda waratha zenongo izo nongo nziro nisonga zijiro bana ngaone mna gari ngo mhulo ekango no kango janzi hanzi hashamdutso hansuke kaitsoka ye mwana hangu nde jorengale garlino awe mndu mshautsiri kusuda jao mwe hule nyumba ujao benge huyulu hawe cherao jao lole mndu mshe shauja hulo la mndu mshe apre huzawana naye yewo ziro kaya uke kwa nzihe mwana hwe ndengabo la dhama mwana wosila muwa amba ukaze amali mengoni mweza amali za hozi honso dunia neka hufu ikawo zojo vumbulu wa mwana ngea ngabo ndu shaso ulo wa mwana wako yonde famia mando ya mndu harume dini harume uzungu ebenge tijaba njeni ni juzo wa Komorukana mpanye namna yokaya zendola za tuzi jodoa shiata hadi ridwambila na kweli mria jitole ofungwe mrumme bahe mrumma jitole ofungwe mrumshe yembe ndulo niyo banga bo wandu bani ka ovrema wohanza utsatsaza wohanzo utsatsaza ebanungo tsatsazo atandi wo manada mutsingo jokola loke kujuha yakutsona nziro hizo zezijiri maudu bahi zengamalizaho bahi ya mrumshaha wa mrumalo paromba balaja balaka huila jawa balaka patsa mruja wa mro lake kaja aji manifeste kwa wozingwao
nyimdo harmwe mitsango mtsanzo la juwe nyi manzo mulo anandongo mtsanza jau hamsoko morifit fen jebalasi hende afanye dola we asende afanye jau hamba zikira uske kazikiri boko kibinadamu shawutsi garden rongo ngwanzo ndo aloze mjomba shala kusanze mruma juwa jo sedia hauba wewe ngwanzo ndo aloze mwana mshoaho shabala ngo felete kata upala mtsango hula honde banku renge ufanya jau na balazila pia joko jazishile msheno wana no samahani na litafadhali zenongo zote chanza mbebani ni mwambie nukaya na ridunge ribuwe zeroho za hatu oana rido hadisi sinao risane heni mdulona wana ya dola yara ntulona wana mahala mduna kurubisho wana wajulani haukaiza jirijana njamba kwa tushilizana uweshilizana shaka memu yengewa kawana walibala masolidera mwazeno gozila wanja fitina wajoshila ondenzia wabili shangasi harma konflin zero rijaba nuteleza ndongo zinji ranso waratha zila za jirijana wa haya sila dezabili zirijuse bano habari lewe haukaba no mimeati lotoka mramba zaya yewe zano kuja onesana mna kama udi ashinda utole kulu wagwako owano wenji da orlo bano hali hiyo simambia no wazazo wenji ngo harma ze darasa ze fundi Musa Adamu ze jau showana tukwatsine ndwajuwao yabwe mtazo ndo ado to amapesa ufanye na balanga bo shio Marseille wajobe hema nabo tasinga bo shilo parila kurnevu ngabo shilo liyonga bo shilo mala fulani shawe wonganzo hebalo dwamba bananyo hambeli sijindo hambeli ni balanga we harma darasa balanga we harma uzuri wa dini balanga we hula shabalanda wewe na balazilo tsaho wengo tsaho sha wengo asaulona mahamengo mitsana miranda rauja shabala wengo tsaho shangwa nzoto alilomehe yabwe hadani silomea yengo jojo he banudu amba ini hubukum fillahi na jau na bala wewe o anaho kwa twenda shioni kwa tujo kulu wa gwa kwa tujo alhamdu kwa tujo sala na balanga bo shio shilo ho bavuni bala abidumbe hebo tasina bo jioni ishode shijo hutsongeza uhebanu uteni njao ambe jau hata hoa bababa au paske ngo tsingovuri zoana ngabo majilisi uliokambalo wanawele ukabanua ndujo ndabahanu fulani mrava heli fulani nguhonsi babale lao majilisi ngwanzo ndaru mwa domino haungwanzo ajuhende mala fulani zenongezo pia sijaziri tatanya si wakomori ngasari mwa situation zero yebenge haurejar mwa sujet sitao mwanzo mwambie samahani mwanzo mwambie ni banukaya ngebidio wandu walo harumaze ndola bana rekade za kizungu rekade za kiislamu heni mrikao hasa hajiono kango ndo haruma retreat na yeye katafanya ndola ya kimangaene mrumshe ngabo zero ke mrumshaho ya shinda beneficiary retreat ya hao wamru wajabanu wafanya mahamengo wasimbuha wajawazawana wawaunda nrudu hazini jomkinango na mahamongo mirandaro mwanaho wa mwando asange na mahaminane au mahakume yona mnayo kamnyezi Mungu etso joka huisha mri yake na moya hundeze faida zahe mwana ola shamru na toalilie maudezi jojiri rekango ndo wake ndikape kuna kaushindo fanya hazi kojambe kaba jazindo jini fanyana mna uonena mnayo ka anani bezara kanibale mru mshango ine nzango sirikalini nendena fanya mariage civili maudu nela wabanu ya mru mshango iya so hundaze faida za heze mvuna ziraba yenu wana hangu mahususu ziwalele hauziwa niketwa mabo na tsumbiwa na lola unrudu hazini tsamaba hando na mahamengo mitsanu yakaba ndo lona mwana wa mahamine haundo na mahamengo miranda yakaba ndo lona mwana wa mahakume na mili na nikurubia ndo mfaransa na fanya hazimanu ni jwao kane baki mahamira alwana mjonda retreti ni romru mshoinende na mwanzi heba nurufanya ndola ashimanga zila haki zangu za hensinu ya jojo udoni kiwazo shamruatsi daze hatso jikingia na ustarabu wandrabu hauna uhara hauna ufisidifu wa rohoni mrala wabahi hasimbu huna atoa nahe maudu waja wajihundo atakwatsi na zowalela wanaobahi wahuwa hunu waka harmaze tahabu hulala kutuja usiuha usodo na nabwa wamba ndo wavunzaze magazendo wahuzole bangendo walojao si haki na mfanye jitihadi haswa tani ni wandu wa unu mria fanye zenongo hizo ni wandu wa shebani walu wandu wa duhazi wasimbu habo nsijubani wafanye menaji wende jau ulone mrumo ulone mbase juru ujao kabana bahe katsede tita wabano ido joka unlibaze dena unifanye jau boneda na paremba agara unapare mapesa ho kofidisi nenda nawa hanatsu yatimizi na nibale mrume wirende banu bangu joshindani fanye ndongo banu au jau ndina ujao ngabo wandu kabanu benge tside mrume mrumshe wojoka nadra wende wanzi hemraja rengeze hamali zaho kama uduhufu weyuamba eritier de waratha yawe mruhuo banunyi mdingwamba kabanu mimi yamina banki tisati yansuke katsi funga mjoba hiziwa eske we hifande jokonda warongo banki
Mtsutsa wandu mimi zanongo zangu pia ngabandu we haliyo monsijubani hatibala wala zungu mimi mtsutsa mdonjari mwa hafani za miji mimi mtsutsa mbralo na mbajau miho banki yangu satsone konsewa hangunga mina assurance yekati ifu ngejoni bahiza yewe hifando bejo ko juza assurance lokagufu kumwana adam ngojo ko shinda ujuhoma la wafia hula wende wambe assurance yao pare banki yao wambe bansifu sono kabanga makatinga bwana adam ikawo to jijusi za banu na banu kwa tujwaza ngo heli mnyezi ngo yaze hansi sahamana nyuho renga mwana haho renge mrumshe pare mrumme mwambieze nongo zaho mbeho banki yaho monese konse waho mtie yabo yekahu fariki ya jabaliye ye certificat de décès yende zaho banki yaho yende yare mumwango ya baliye yaone sezelien za parenthèse haho wakatula ya jojo udeclanche namna yokaze malizaho zitolo ubahiziwa hauzini kwa uwana hauwandu abiliwa rithi shamrati jebanu ajijusi za makurnudu na ustaarabu wa ngava hadwamba mimi sina bezo mduba mimi ekati fwe bankangu ngejo ubahiza yambo ke konse wangu jokojoka ufundo kwe kaka jandambi wakana uju yabata joka umaswiliho hanzia za kila pitali na jau na indini na utahama daktari ya paro ambilo jau wandu shaiho hule tonkuna mziye rivensi wa ustaarabu unji wandrabo bemkomori banu lizingamanyi hazinji hasiba mda ustaarabu litsohujua manadamu mkomori wenda biro utitoka wiwiwi hatojolawe utitoji precipite babalangu anzo tijomanke azini husinye ye contrat de travail zenongo zao pia balanga una haki urenge wakati wambeshe fukanike wakati ni soma uni bale ndola honi na ileziwa shauti tondo fanyiswa kontra husinyiswa kontra ya ndrabo hure mwazile rahula hata hulibarali jana na balanga una droit mbendu fulani zenongo hizo pia wakomori banu ngwazifanyao bila wati na ufikiri nsi haki ebenge kwezi watukufu gamzio banu na homba Mwenyezi Mungu jeri wonane haru mamada zindwaji zijoka za siasa ngamumbunguka nja furase mrubanu nja offense parti nzima haru maze parti mbili za heze fami zafiwa ni mzee watu jana wakomori na kaurongo abantu kenja njia na tekeleza kalma la utsovu adabu ikawa lokali jahe ya haru mami rijeri wonane haru mamada zindwaji na homba mgwikeze mesajizi shilwa rangule o wakomori tsanganyihe ni mdulo na mruma umru mshauwana wandu wake nsuwadu ambazizima norenda zizima baizo ndezenogo zijorito harmaze tabu zirobo nsijubanu zirwashilishe mo hatu neza amali rajartsahe yabata mpaka ndabonga rjona nar mamada zindwaji wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.